Kamfana la engane khona umuzi omuhle kunawo rawundi abaningi abagcwele igceke. Maseke kuba nesitezi sesikwele esikhulu esihle esinayo yonke into ongayicabanga. Basaphila ngesikhaya ke ngesidala kule ndawo le. Kunoma umkhwenyana wami kubhekisisa lo enganene naye. Ubhekisisa bakithi umuntu ongenasikhathi usebenza emadolobheni. Mangabe efikile nje usuke ejahe ukuthi uzokhanda isikorokoro sakhe semoto akanasikhathi nami. Isikhathi esincane asitholayo uyahamba yosina nezinsizwa kudliwa isiZulu atshengise nje ukuthi usayiphathi yale community mangabe kuukuthi ubuyile ethi wenzela ukuthi abantu bangamzondi endaweni. Kuwona lamagceke khona ubhuti omdala ubhuti uZikode igama lakhe uMtsetserepana. uMtsetserepana ke akusiyona indoda ethanda idolobha, indoda ehlala la emakhaya. Impilo yayo yonke uyihlala la emakhaya, uyindoda evuka ngo5 ekseni alarm lethu lelo ahamba yophalaza ngamakhamba akhe. Umuzwe esequma umuzi ukuthi indoda iyakhanula ke lapha etoilet uyibona ukuthi hayisho ukuthi sekuchathiwe ke ngeimbiza. uMtsetserepana ke indoda enemali kakhulu, abantu la endaweni bayayisola ukuthi inesalamuzi lokuntshontsha inkomo because inkomo ziyantshotshakala. Kodwa akazange wabanjwa kodwa unemali eningi. Nje uhleze ehlaba uhleze ehlaba kancane kancane uhlabela amadlozi ubiza abantu bayahlangana. Mina ke noMtsetserepana siyazwana sihlalisene kahle egcekeni ngize ngimphelezele impela mangabe yophuzisa amahasha akhe emfuleni. Kwathi ngelinye ilanga uMtsetserepana wangitshela wathi wekoti ngizocela ukuthi ungene lapha yana ke egumbini lami lokulala ukuthi ukungiklinela kancane. Mase ngiyambuza ngithi mina hayibo webhuti wasemzini kwenziwa yini ukuthi ngoba phela wena ngiyakwazi ukuthi uyindoda eclean eziqhathanzipho kwenziwa yini ucabanga ukuthi igumbi lakho lokulala kumele lizoklinwa yimina ngoba ngiyazi vele ukuthi liclean. Aphendule kuMtsetserepana athi hayi wekoti lalela lana phela noma ungaklina uyindoda kodwa nje isandla sentombazane sike sidingeke ukuthi soqhakazisa izinto. Okay ke ngize ke ngene ekamereni laMtsetserepana ngithe nje bengisaqala ukumthinta uMtsetserepana wangithinta ngesandla. Ekungithinteni kwakhe ngesandla umina engase ngiyibambela uMtsetserepana senza inkonzo yekamero. Senza inkonzo yekamero impela ngaze ngalala khona ebusuku bakhona kwasa ilanga lasibha kwathi gengelezi mina ngilele kaMtsetserepana. Ekseni ke bese ngiyisola ke Nkosi yami sengigeza sengiphuza iconcoction yami yokuthi ukhiphe phela imoya yalomuntu adulele naye. Angeke ngintshele ke iconcoction ngoba ngizobe ngiyazi ngizothi seniyayifuna ke lo concoction kodwa nje ngahlanganisa into zami zokuthi bengadulele nomunye umuntu ukhiphe yonke le moya yaladulele naye. Ngiyisola ukuthi mina wonke ngibetray indoda yami. Ngiyazi ukuthi ayinaso isikhathi sami uZikode omncane kodwa okusalayo windoda yami ngiyamthanda ungishadile futhi. Hayi ke the following morning sakhuluma ke naye uMtsetserepana ngamtshela ukuthi uMtsetserepana lento le eyenzakala izolo angiyazi ukuthi yenzakale kanjani uvelane wangithinta ngezwe imizwa igijima kakhulu ngendlela engayiqondi. Nje nama ngizazi ukuthi ngifike kanjani kuloya mbhede nawe kodwa ngizocela ukuthi ibhuti wasemzini sihloniphane siqhubeke siphila njengabantu abayihlobo ingaphinde yenzeke lento eyenzakalile ayifanelekanga ukuthi yenzeke. Bumbona kuMtsetserepana ukuthi ebusweni bakhe ujabhile ngoba uMtsetserepana phela kana makoti angazi ukuthi aganiwe ngani akathandana akajoli uyindoda nje eziqhumuzela imali yayo futhi angazi imali yakho iqhumuza ngani because uyithandela imbiza nokuchatha uhlezi nje ebhize eclean uMtsetserepana all day long. Hayi ke sivumelane kanjalo ukuthi lento le yenzakala izolo angeke iphinde iyenzeke. Hayi ke few weeks later ke kuphela inyanga ke ifike ke indoda yami endlini ifike ingitshela ithi sithona sami ngiyazi ukuthi ayikho into oyifuna njengokuthi uhambe edolobheni uyohlala nami izinto zamabhizinisi zomsebenzi bengangihambeli kahle kodwa njengamanje sengithola ipromotion emsebenzini imali sizoba ngconywana sengize ngafuna neapartment. Sithando sami njengoba nje ngiyilana ngizokulanda ukuthi sihambe sibuyele ekhaya siyohlala sobabili eThekwini sibe yicouple nje sithandane kahle sikwazi ukunikazana isikhathi. Ngangijabulile ke Nkosi yami ngangijabule kakhulu ngaze ngapheka ngadeka amatafula
ngamema nobhuti omdala ukuthi sizodla simvalelise phela umtsetserepana. Ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti omdala nje akazange weze etafuleni, samlinda eloko ethu uyeza kanti ubhizi ubhuti omdala lapha eminyango uloku ewisa generator eyivusa on ukuze kube mnyama endlini sibe frustrated singayi-enjoy idina yethu. Cabanga umuntu enze i-load shedding kwi-generator, wakwayizwa phona loyo yinto leyo. Umuntu omdala edlala ucima vula. Sihambe-ke manje sesiyohlala edolobheni nomuntu wami. I'm excited phela ngizange ngahlala edolobheni. Hake sifike-ke edolobheni, kumnandi mina nomuntu wami siyathandana. Nje ziyakhipha siyathandana, sine-apartment yethu lana ukunikeza lonke uthando engilifunayo. Kwasi ngelinye ilanga-ke nje avelana angena amanzi endlini. Uyayazi into ukuthi nje gwiqiqi nje out of the blue amanzi avelana angene endlini aze ageleze. Morning sickness, ngikhulelwe phela. Hake ngigcine sengiyi-arrange-ile-ke into yoku-check-a ukuthi ngikhulelwe nayo, pregnancy test. Le pregnancy test nga-arrange i-pregnancy test evezayo amaviki ukuthi ukhulelwe isikhathi esingakanani. Ngicela ukukutshela-ke pregnancy test ivelane nje ingithathe ingibuyisele emuva ngalesikhathi lesi ngenza izinto zakhona ngadonorozana nomtsetserebhana. Ivelane nje ikhombe lokuthi nginamasonto asukela the day ngidonorozana nomtsetserebhana. Singiphatheke istress. Indoda yami ibhizi lana ijabulile, sikhulisa ingane yathi esiswini. Ijabulile, mina angijabulile. Nginama cravings, yabona iphunga lemboza yamtsetserebhana ngilizwa nje engathi ngavelane ngisondele kumtsetserebhana. Nje ayikho into engiyidingayo ngaphandle komtsetserebhana, ngathi lengane lesesiswini iyayithandiswa ubaba wayo umtsetserebhana. Izingibuza indoda yami uthi yini sithandwa sami, kwangathi awujabulile nje ngoba phela umntwana wethu wokuqala leyona izinto sezisihambela kahle, sengisebenza kahle, akusekho ukuhlala emakhaya sesedolobheni. Yini mntakwethu engathi awujabulile ngoba ikhona yonke into oyidingayo ikhona la eduzane. Ngimtshela ukuthi yazi sithandwa sami phela mina laphayana nabantu basemakhaya bengihleli kahle, omakhelwane benginakekelile, siwumndeni siwumphakathi siyinto eyodwa. Mina nje ngivelane ngathi gubugubu ngavuka ngahamba ngibatshela ngalutho abazi nje nokuthi kwenzakalani empilweni yami. Manje le njabulo lo ngoba bayazi ukuthi ingane kudala ngiyifuna, ngiyafisa ukuthi ngiyishare nabo le njabulo ngibatshela ukuthi sekulungile sekuze kwaba njalo. Ngisho noma sithandwa sami ngingagoduka nje i-weekend eyodwa ngihambe ngiyobatshela le ndaba ezinhle, ngibaxoxele nokuthi ngisafe le ngikhona, ngahamba nendoda yami because abazi lutho nje kwaba isigubhukuzana. Hayi indoda yami icabangeke ithi lalela sithandwa sami vele likhona isonto la emsebenzini engizohamba khona nomsebenzi siyosebenzela ekudeni. Ngicabanga ukuthi lesonto elizayo ungahamba-ke ugoduke emakhaya, kothi ngabuya nawe masuyabuya-ke. Ake bafethu ngithulululeke-ke manje ngihamba ngiye emakhaya. Ngiyobona umtsetserebhana. Ngicela ukukutshela ukuthi it was a vibe ukuhlala nomtsetserebhana, besikhumbulene naye ungikhumbulile, uyangidonoroza nje ngijabulile, inhliziyo yami izwa ngisendaweni la engideserva ukuthi ngibe khona. Cabanga phela mina nomtsetserebhana ukuthi vele besijwayele ukudlala ama-games, i-chess, besidlala i-chess kuze kusemnyango like besijabulile besi-happy. Hake kuze kufike-ke isonto-ke lipheleke isonto sekumele ngiphindele emuva-ke. Hake ngikhukhule-ke futhi ngikhukhule ngibheke eThekwini kwindoda yami. Mengifika angazi noma umtsetserebhana bekangicuphile yini ngoba ngathi ngidonorozana nje nendoda yami avelane ashayelwe inhliziyo umuntu wavelane wabanda washona kanjalo. Emva komgcwabo-ke mina ngisho sengibuyele emakhaya phela ngoba indoda yami ingcwatshelwe emakhaya. Hake sekuyimina-ke nomtsetserebhana-ke esitikini. Vele nje ukuzila kwami ngangizila nje ngingena ngiphuma embhedeni kamtsetserebhana nje phela iyona ndlela engazila ngayo leyo ukuthi ngidonorozane nomtsetserebhana. Hake kwafika-ke isikhathi sokuthi ngidilive lengane le engangiyimithi. Angenze ngikholweke ukuthi angena amanzi endlini. Ngaze ngifise ngathi lengane lena alifikanga uyilanga elazalwa ngalo. Episode 2 uyalandela okwamanje. Ngicela ukuthi uhambe-ke uye laphayana on our Instagram page.
BuzzSA_. Ufike nje usifollowishe and then stand a chance to win 1,000 rand at the end of June, ngomhla 30 June. You can comment to this video or on a post engibhalile about following us on Instagram. Comment with a screenshot. If vele you follow vele kudala usifollowisha, you can also screenshots lapho maseke posta lana or uposte kwipost engibhalile about i-competition. Ningakhohlwa-ke ukuthi isizathu sokuthi manje njengoba sesifuna ukuthi sivuthe ku-Instagram, isivuse i-Instagram, it's because kunenye-ke i-series eshisa Bay ethi Bay and I ezobe idlala-ke ku-Instagram. So family-ke ngiyanithanda kakhulu-ke iyolalibonene ku-episode number 2. Ngiwu-businesswoman, umuntu othanda umsebenzi. I am career driven. Ngithanda imali futhi ngiyakwazi ukuthi imali isetshenzelwa kanjani. Iyona kuphela into empilweni yami engiyifunayo, ukwenza imali nento engiyithandayo. Ngenza noma yini ukuthi ngenze imali ngoba impilo emnandi ngiyayithanda futhi ngiyithanda kakhulu. Ngavuka ekuseni-ke ngihlanganisa u-35 years alone in a big house. Ngisingile, ngineyimoto, ngina everything, kodwa ngishoda ngendoda, anginabo ngisho nabantwana. During the day, nge-birthday yami, abangani bami bangihlanganisele something okuncane nje, like ngajabula. Yazi ukuthi noma thu nemali engakanani, kodwa nje ikhona lezo zinto lezi ezincane ezokujabulisa. Sasisehleli phansi-ke sesiyaxoxa. Sebeyangibuza kabangani, kahle kahle wena mngani awusitsheli. Njengoba une-35 ungenamuntu. Ucabanga ukuthi uzoguga nobani? Ubani umuntu ozoguga naye? Because amadoda ayaphela lapha ngaphandle. Ngibatshele ukuthi mina ngifuna a God fearing man, indoda engeke izingihluphe, indoda engeyiloku ingixakazisa. Futhi angifuni indoda rich mina. Ngifuna indoda ehlakaniphile, indoda engizokwazi ukuthi ngisebenzisane naye sisizane ebhizinisini. Hayi-ke bathi abangani, hayi-ke shuthi kuyona le weekend leli sonto leli kuzomela siye esontweni ukuze sithi operation tholela umngani indoda. Sifike-ke esontweni, okay, isonto lingenile, kuyasontwa kumnandi esontweni. Nje ziyakhipha kumnandi. Mase kusukuma uMC nake, uMC athi siyaxolisa namhlanje upastor akekho. Sizosukumisa ujunior pastor ukuthi kube yena oshumayelayo. Mangabe ujunior pastor esukuma bakithi inkosi yami, icathulo zenceke zitshekele, uyabona ukuthi ngisho nesudu yakhona isiqeda nje ukuthi umbali usuyaphuma. Uyabona ukuthi lenceke kahle kahle njengoba ijunior pastor esho ukuthi ayiholi, umuntu oholayo uthatha umnikelo ilo upastor ungqowa pastor. Hayi mali lenceke uma ngabe ikhuluma ukuhlakanipha nje, ihlakaniphile, uyayibona ukuthi nje iwumuntu onolwazi. Ngivelane ngisho ukuthi yona ndoda engiyifunayo ke le. I want this man because uhlakaniphile, ngizomenza ukuthi asebenzele mina lokuhlakanipha kwakhe, angikhokhele ngake ebhizinisini lami, and ngizothola umuntu engizobambisana naye, ngazi ukuthi sibambisene naye ngokweqiniso. Few months later, bese ngiphambi komfundisi, ngimi naye lo pastor, upastor Mpumelelo, siyoshada ukuthi mina naye sibe inguna phakade. Sibe osohlukanisa ukufa nokuphila, sibe forever yena. Just imagine-ke mina vele bengingekho lapho, bengekho emathandweni, bengifuna umuntu mani engizobambisana naye, someone that I can have in my corner, ngimthembe ukuthi vele ukhona in my corner vele. Hey mangabe sesishadile-ke incekuke lapho i-serious inkosi yami ayingidonorozi, iyangidonoroza. Uyambona nje lo muntu ukuthi usemathandweni, ufuna ukungitshengisa uthando lakhe ngayo yonke indlela. Mina vele lapha angikho emathandweni, and ngiyapretenda nje because this is life and abantu ba-expect ukuthi kube kanjena. And mina kahle kahle bengifuna umuntu ozoba sekhoneni lami ngokwebhizinisi, because ebhizinisini you cannot survive alone, you need partners. And bengifuna le ndoda yayo kube yi-true partner ngoba iyazi ukuthi intokozo yayo or i-financial yayo iqhamuka la kumina, iphuma la kumina. Mangabe iphuma la kumina iphuma emalini, so kuyofanele or yenze sure ukuthi ngigcina
nginakekelekile emoyeni, kanti lapho indoda isikhethe ama-feelings. Hhayi-ke guess what-ke semshadweni ziyakhala kumnandi, ziyakhipha. Ngelinye ilanga-ke sithole i-invitation enkulu enkampanini ibhode kubizwa kuthiwa u-red carpet. Sithole i-invitation ukuthi nathi hlampe singase singene singase sifakwe kuhlelo labantu abafola under u-red carpet. U-red carpet into enjengo JSE ukuthi company yakho if is doing well financially ifakwe laphayana ibe listed. Hhayi-ke ngicela ukukutshela-ke besi-excited nomuntu wami umyeni wami sihamba siya ku-red carpet. Mangabe sifika-ke laphayana ku-red carpet, okay singene-ke zonke izinto zimi ngomumo, sihlale laphayana phansi. Siqaleke ispeech, kuyakhulunywa kusathulwa ipitch. Nami ngizonikezwe opportunity ukuthi ngishaye i-presentation. Mangabe ngithi ngiyabuka lapha phambili, yazi i-laptop yami i-battery yakhona incane, lapha phambili ngathi i-plug ayikho. Ngisukume ngicothoze ngiphuma abantu besalalela inkulumo. Ngiyobheka indawo yokucharge, ngifice elinye i-office livuliwe, ngingene phakathi. Mengingena phakathi ngifica kukhona indodakazi uHope, indodakazi yaSebastian uHope. Hawu uHope avelana sisukumi angibuza ukuthi wena wenzani la, ufunani la, akumelanga engabu la. Ngithi mina no, bengizofuna i-charger, bengifuna indawo yokucharge because ngizongena emva kwama guest awu-3 ukuthi ngihambe ngiyoshaya i-presentation, so angifuni ukuthi ngimele battery encane. Athi uHope ulalela lana, ngimelanga engabu la. Ngixoliseke ngithi mina ngiyaxolisa ukukuphazamisa Hope, ngizohamba. Athi uHope yes, usendaweni wrong kakhulu. Ngibuyele phansi-ke ngihlale ngithamela umcimbi. Laphana-ke emcimbini system yakhona ivelana ithi fahla. Kubonakala ukuthi system nje iyaqashuka kuyaphela ngayo. Kucimeke wonke amadatha yonke into le yade ibhaliwe laphana icimeke. I-information yonke kuphithizelwe abantu kuvelane kungicacele ukuthi shukuthi le ntombazane njengoba dila phayana uHope ingane yaSebastian shukuthi because ba ama competition nale board enkulu shukuthi bekade yodilitha yonke information ifuna ukuthi izinto zabo zimoshakale baqale phansi because kuleli office ladi kulona bekunama server and everything shukuthi delete kwasani. Siphume-ke emcimbini mina nendoda yami sesiyagoduka-ke. Indoda yami ibizosuka emcimbini iye kubo. Izofika endlini ishiye le moto le ihamba ngayo, ithathe ibhaki ihambe iye kubo. Hhayi-ke ngisaleke mina endlini sengisele ngedwa sengilele. Ngisalele ngizwe engathi kunezigi or kunomuntu ohambayo ozama ukucothoza lendlini. Ngivuke ngithi ngiyalunguza. Hayibo uHope indodakazi yaSebastian. Shukuthi uHope uyazi ukuthi ungibonile mina ukuthi ngimbonile ukuthi wenzeni. Ucabanga ukuthi mhlawumbe ngizokhuluma masezongibulala. Ngivelane ngithatha isibhamu sami esisefweni, isefo umyenami angazi ngaso engisifihlile Samuel ososefo. Ngithatha isibhamu ngihlale ngime emva kwesicapha. Hhayi-ke ingeneke le ndodakazi uHope. Hhayi wathi mengena ngamlahla phansi ngesibhamu, ngamhlaphaza wafa. Ngathatha isidumbu ngihamba ngosifihla, ngihamba ngosilahla, ngasilahla nje endaweni epublic la kuzosheshe kutholakale khona. Ngaklina endlini, ngaklina nje kwangabonakala. Shukuthi-ke ubaba kaHope uMr Sebastian ubhizi la engqondweni yakhe uphethwe stress, uzama ukucabanga ukuthi what happened to indodakazi yakhe because ivela neyanyamalala ingashongo lutho. Because uHope nje wafika maybe within 2 hours mina ngifikile endlini ngilele. Ngicela ukukutshela akazama ukuhlanganisa amadoda abuka ifootage yakwi-event. Abone mina ngisukuma ngishona le ama-toilet ebengala ngishona opposite nama-toilet and yena uyazi ukuthi umuntu obele bekuyindodakazi yakhe ibhizi delete everything because like the entire thing was planned. Afike-ke endlini uSebastian uphethe isibhamu uzongiconfront ukuthi umina yini obulala indodakazi yakhe futhi nje une-show yamuzwa angibuza ukuthi ngibulaleleni ingane yakhe. Hey lapho ngithukile-ke ngipretend ukuthuka ngithi mina ngiyibulala ingane yakho angimbulala ngumfana wakho. Athi utshelo basi kufa umfana ngoba ubulala intombazane uHope. Umbulaleni uHope wena? Umbuleleni uHope? Ngithi ngiyazama ukuphika uSebastian angibuke ngqo enhlambini zamehlo.
Kanti ngaleso sikhathi indoda yami imayibuya ifike endlini. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yami inyonyobe emva kwaSebastian iphethe induku. Kanti uSebastian uzovika. Mangabe eqeda ukuvika maseke bayabambana babanga isibhamu-ke manje. Azagcina edubulekile kuSebastian awe phansi adlule same time emhlabeni. Yazi inkinga zaqala ngaleliya langa kuleli lesiyasidumbu phansi. Angena amanzi endlini. Cela ukukutshela ukuthi uSebastian indoda yami sakufonela amaphoyisa. Ngiyitshela usafonela amaphoyisa uyejele sithando sami uyodonsa udelika jele ubophe ubulela indoda esigwili kanje bazokwenza sure ukuthi bayakatelela bayakubopha impilo yakho yonke. Sagcine isidumbu sisilahlile sahamba sayokosifihla. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwaloko indoda yami ibikhala non-stop. Ikhala inyembezi ithukuthuku ikhala ubusuku nemini uyibona ukuthi le ndoda le i-traumatized ngayo yonke lento le. Nginikeze ubutshwala ngithi ayiphuze kodwa uyibona ukuthi le ndoda nje ayikho into ezoyenzakala yona i-traumatized. Yaze yagcina ngibuzile ukuthi kutheni wena kungani wena wangaba ne-stress ngastresseka ngedwa kwenze njani sho ukuthi uyijwayele lento le. Ngathi mina cha haya ngijwayelanga kodwa I had to be strong for you sibe strong so singabi ukuthi omunye uweak siyakhala sonke because angeke isibeke ndawo lonto leyo. Bekumele ukuthi mina njengomfazi ngibe strong for wena. Yaqala indoda yangilandela ifuna ukuthola usikahle kahle ubani lo muntu engishade naye. Cela ukukutshela ingirekhode ngisho nama-call. Mina angazi. Ngisayitshela ngidila nendoda ene-stress eney'thunzi ezilandelayo. Kanti mina ngazi ukuthi indoda isebenza ngami phezulu kwami. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwaloko le ndoda yadiscover ukuthi hayibo kanti ngishade noSathano nje lo muntu lo esengichithe naye isikhathi esingaka naye waze wangifaka esonweni ukuthi impilo yami ibe sengozini yokuthi nje senginesidumbu phansi into engizoyithini-ke le. Ngicela ukukutshela ukuthi indoda yangigila igoda phezulu kwephemu. Iyafaka amakhamera amakhona endlu. Kwathi ngelinye ilanga-ke kune-meeting engitshenile ukuthi hayi ngizoya kuyona-ke le meeting ngiyohlangana nobani ngizothanda ukuthi ngibuye late ngabo 10 so. Okay ngingenankinga-ke nami vele ngiyazi ukuthi unokuhlangana nabangani bakhe bakudala nje awefunda nabo e-tertiary bahlangane leso sikhathi nyana bashare izwi abangana babazalwane kube mnandi kube nje yami. Sometimes nginokuhamba naye but sometimes nje kuyangibhora ngibuye ngithi hayi akahambe yedwa ukuze abo uyena kubangani bakhe. Ake ngicela ukukutshela usingalolanga ehambile mina ngizwe kunomuntu onyonyobayo endlini. Ngisho ukuthi yes kanti lecashana zaSebastian azakapheli la. Ngicela ukukutshela lo muntu lo ngimlahle phansi ngenhlamvu. Kanti indoda yami ifake amakhamera la endlini. Ngiyabonakala yonke into engiyenzayo. Emva kokubulala lo muntu kuvela nekutheleka amaphoyisa angibophe kanjalo. Ngenza ama-tricks wami-ke because umuntu ubeka sendlini yami ngenza ama-tricks wami ukuthi mase ngingaphakathi ngenza ama-appeal isigwebo size sibe sincane ngaze ngagcina icala ngaphakathi ngilwinile. Mangabe sengaphakathi sekuvuka indaba zokuthi kunama-tape mina ngibulala le ndoda areleasewe indoda yami ngenza sure ukuthi mangabe ngenza ama-appeal wokumnyakazo engikwenzayo ngaphakathi angiyitsheli ngayo. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe sengibuye ejele bengidedelile ejele emva kwama-appeal ngifica indoda yami isimuve nomunye umuntu emzini wami ziyakhala ziyakhipha. Kodwa ngingayivezi ngingayitshengisi ukuthi ngiphumile ejele ngalunguza nje ngabona yonke into eyenzeka la ukuthi indoda yami hayibo isimuve inomuntu omusha ziyakhala ziyakhipha. Ekubuyeni kwami ejele bengiready ukuthi ngizoyiphindisela. U-episode 2 uyalandela okwamanje sicela ukuthi usifollowishe to all social media platforms siyanthanda kakhulu. Ngisalokhu ngishilo ngithi umjolo uzosibulala. Ngise-supermarket ngihlangana nomuntu engangifunda naye kudala. Ayike sihlale phansi siketch up nje sixoxe sikhumbule indaba zakudala zasesikoleni. Useyangitshela ukuthi hayibo phela umngane wami uNtshebe Nkosi yami ave kuthanda. Usefisa ngisho nokuthi nje avelana kushade.
Cela ukukutshela ukuthi by that time bekade ngihlala eGoli. Hayi-ke uNtshebe-ke athathe ibhanoyi ezeGoli kuzoxoxwa-ke ley'ndaba zama-feelings akhe. Mekafika kuNtshebe bakithi uNtshebe umuntu onamahloni, yayibona le nto leyo. Sixoxeka ngitshela ukuthi ufila kanjani and usefuna ukushada. Uyazi ukuthi mina ngiyi-wife material, akekho omunye umuntu amfunayo ngaphandle kwami. Vele nasesikoleni bekane-crush ukuthi nje bekasaba ukungitshela. Hayi-ke kube indaba yokuthi siyavumelana-ke noNtshebe. Nami ngimtshela ukuthi hayi kuzoba right ngoba nami vele I'm moving back to Durban. Sengiyosebenzela eDurban. Hayi-ke ngibuye-ke eDurban. Hayi-ke noNtshebe-ke ziyakhipha, siyathandana. Kumnandi nje othandweni lethu noNtshebe. Sifida amadada, sidlo ice cream, nje siyathandana noNtshebe. Into ebuhlungu ukuthi-ke uNtshebe-ke ungitshela ukuthi nje yena ikhofonoza akayithinti, uyoza ayithinta emshadweni. Cabanga sibhizi siphana namajubu ukudla la uye kukupha mina. Ngicela ukuntshela-ke uNtshebe-ke kusasenjalo angitshela ukuthi yena uprefera ikhofonoza engashevwanga, engagundwanga. Cabanga-ke bafethu ngilikhulise-ke ngilibeke ihlathi, nelazi ihlathi linuka kanjani yo ngeindaba zikaNtshebe. Hayi-ke lufike kusuku lomshado-ke phakathi kwami noNtshebe, into zethu seyivuthiwe. Indaba zethu namalungiselelo yonke into isi-right. Kumnandi kuhle emshadweni wethu. Ziyakhipha nje mina noNtshebe we are getting married. But into ethusayo la emshadweni, bonke abantu bana that sad look ebusweni mangabe bebuka mina ngathi bangizwela ubuhlungu. Ngathi bathi ayisencane intombazane. Mina bengenandaba-ke bengithi ubuhlungu obabo because mina uNtshebe usebenza kahle, uzokhona ukuthi angondle, uzongi-afford, noma uzomuhle, unayo yonke into enhle. Nami ngiyasebenza. Mase kuthi impahla enkulu yize phela singadlulanga le, kodwa nganginokumncika nje uNtshebe ngizwe ukuthi khona iyasebenza impahla enkulu, iyajekeka impela. Hayi-ke emshadweni-ke abantu nje banolo set, mina nginendaba ngiyidlela nje ilife, ngi-enjoya umshado wami kanye nomuntu wami uNtshebe. Lashona ilanga ngosuku lokuqala emshadweni wethu mina noNtshebe. Hayi-ke bafethu-ke ngangigqoka into eyisexy-ke, nani niyangibona-ke ngifika usiswenu vele nje ufake ilingerie. Ngicela ukunitshela-ke behind closed doors siqale umsebenzi of the night phakathi kwami noNtshebe. Hayi-ke nami-ke ngilibekile-ke ihofonoza ihlathi nje isehlathini impela ngathi sebush. Hayi-ke uqale kumsebenzi-ke uqala umsebenzi. Hayibo uNtshebe ngithinta endaweni e-right. Ngangitshela phela ukuthi uzothithiza njengomuntu oqalayo. Akubonakala ukuthi umuntu oqalayo. Hayi-ke ziyakhipha kuNtshebe vele umsebenzi. Uyawushaya umsebenzi uNtshebe. Hey ngize ngisho lo muntu cha useke wangilibazisa isikhathi eside kangaka umsebenzi ushaya kanje. Angenikholeke bafethu. Jess Maria Master busy noNtshebe. uNtshebe avelane nje uNtshebe ashaya unumber 2. Yebo mangabe sekufika esikhathini la esekumele afike khona ekugcineni uNtshebe nje wagcina ngonumber 2 wafuhluza uNtshebe kwagcala umbhede. Engathi nje umuntu okudala wagcina ukufuhluza. Jess Maria ma uyithini indaba enje? Hayi-ke ngitshela ukuthi hayi okharade sibadle emshadweni simoshakele isisu sendoda sonakala isisu sendoda. Hayibo day number 2, day number 3 laphela isonto. Ngenze njani mangabe kunje? Ngiyathutha ngibuyele ekhaya, ngiyadivorce, kwenziwa njani? Seke nje ningihlebela ukuthi isimo esinjengalesi if kwakuyiwena wawuzokwenza njani? Wawuzophila kahle ngoba uNtshebe wazimanide enginikeza ilife emnandi. Kodwa ubekezela ukuthi ebusuku indoda iyaphunyuka orozogoduka uphindele ekhaya. Ngimbuze kuNtshebe ngithi muntu wami hayi ngeke phela this is too much. Into ezothi wani le senziwa yini lesimo? Uyambona ukuthi uNtshebe mangabe sekwenzeka lento le uyaphoxeka ajabe. Ubone ubudoda bakhe buvelane kuphela nje right in front of your eyes. Hayi-ke angitshela ukuthi uNtshebe naye akazi lento le uqala ukuyidiscover esajola. Mangabe jola eqala umjolo nje ukuthi wathola nentombi kwenzakala kanjalo. Waze wacabanga ukuthi mhlambe nje izinto zabantu abadala usehambile inyanga wahamba amasonto wahamba yonke into kodwa nje lutho ukusizakala. Ayike bafethu nami ngagcina sengifika la engihluleka khona sengiphelelwa khona amandla. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaqonda ngqo kuma lawyer ngafaka idivorce. Ngamdivorce uNtshebe.
uNtshebe bekangikwatisile because akangitshelanga ukuthi unesimo esinje. Kahle kahle mina ngifana nomuntu orojiwe kulomshado. Ngicela ukuntshela. Hayi-ke ngamdivosa kuNtshebe, ngahamba nami ngayogqwathuluza impilo yami, ngizama ukugqwathuluza. Hayi madoda, phela ngiyintombazane enhle, nani niyangibona ukuthi ama-hips izinqa nje kuhleli on the right places. Hayi-ke bafethu, bengithi ngithola uthando, ngithandana nalo muntu, umuntu nje angilaxazisa kwamafinyila, abantu nje bangidelele nje engathi senginesidina, nginesicefenyana othandweni. Cela ukuntshela-ke ukuthi on the other hand, uNtshebe ngathi inkinga yakhe yalungiseka. Ngathi lo muntu womndeni wayebophile amafindo, wathi mangabe seshona waconfessa. Ngicela ukuntshela ukuthi uNtshebe ushaya ngenu inapa, intombazane enhle, uNtshebe usemathandweni. Lapho mina angigowi kulomzuzu. Sengifise ngathi mhlawumbe singabuyelana noNtshebe ngoba huye owangifaka lesikhwakhwalala. Yenziwa njani-ke mangabe isinje? Ushonaphi? Ubika kuphi? Comment down below ukuthi mangabe usesimweni esinjengesami wenze njani. Buzz SA to all social media platforms. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Ngiyanithanda kakhulu. uLwesihlanu bafethu ngiyageza. Nonke niyazi impilo yaseRest ngoLwesihlanu ukuthi wonke umuntu uyageza ahambe aye endleleni yakhe la yakhona. Sho ukuthi mina-ke umathandana wami angisho niyamazi-ke uNkosenhle lengithandana naye ona 50 years. Sikhulumile ukuthi khona la zongisa khona gqoka all white, kubhukhwa ngamatafula. Yabona yena uselibhukhile itafula. I think itafula weselibhukhile esizohlala kulona kwi-VIP nje, yonke into isethiwe, yonke into ihamba nge-order. Yo, ngitshele-ke bafethu ngiqeda ukugeza-ke lana ngisengiyabheka ukuthi into emhlophe engizoyigqoka because ngifike ngimuhle laphayana, kwafike kubonakala ukuthi uNkosenhle uphethe isitoko esigrand, uphothe isitoko esikwenye level. Nonke niyangibona-ke bafethu. Yo, lapho iy'mpahla zingihlala kahle, ngimuhle nje, nami sengiyayibona ukuthi ya umugelo wangena-ke into enjengamanje. Hayi-ke bafethu, kwakusakhanya ngisho neyasebusika-ke kuhlwa late ngibele-ke bafethu i-Uber. E-Ubeni ngiyacabanga nje, I look good, I smell good, ngifaka uphondo. Ngiyacabanga ukuthi izokhipha-ke lapha phambili-ke. Hayi-ke ngifike-ke eklabhini bafethu, ayi laphayana yonke into igrand, yabona kusethiwe. Kuhle nje, it's red and white, yabo sijafaza ko red carpet. Abantu sebeyajive, abantu bagqoke kahle bahla, abantu bahamba nabantu babo. Kuhle ngiyawabona amatafula adekiwe, amatafula o-VIP, ngize ngiliboneke igama elibhalwe, itafula elibhalwe igama laNkosenhle. Ngiqonde ngqona-ke itafuleni. Abantu they are busy, badli life, mina ngisalinda uNkosenhle-ke. Ayike uNkosenhle ngimlindeke, ngiyazi umuntu wami unokuba late-ke vele, angina stress, ngisho ngihlele etafuleni yonke into right, ngiya-order. uNkosenhle uzofika azokhokha phela umuntu wami because nanti itafula ulibhukhile, and ukuze ubhukhe itafula kumele uspende, ungaspendi ngaphansi kuka 15,000, you must spend more. And umuntu wami uNkosenhle bamnikeze le tafula because they know ukuthi umuntu ospendayo, he can afford. Ayi bafethu, ngihleli-ke la etafuleni, ngihleli dololo uNkosenhle ukufika. Ngibona omunye umngane wami waseRest owaziyo ukuthi ngiya kule party, naye uye kwenye indawo, ubona uNkosenhle ubambe ezinye izitoko eziwu2, angisendela isithombe. Jess Maria ma into ezothiwani-ke le. Ngihlala etafuleni ngicabanga ukuthi angingabi sad, angaphoxeki, angabi nalutho. Bakhona abantu aba-right la abanemali abangayiphathanga izitoko, bazongibona ukuthi ngisitoko esigrand sihlalele sodwa, bangijoyine sihlale kufudumale, bangikhokhela ama-drinks and everything, ngoba kuyacaca ukuthi phela uNkosenhle akasezi. Mina sengikolota bonke lobutshwala, ngibhizi ngigqabeza utshwala obubizayo. Ngisehleli kanjalo-ke sekugcwele-ke la, sekupacked, yabo amatafula wasekho. Kufika uwaiter-ke kumina, uwaiter angitshela ukuthi yazi ukuthi kunomuntu lana othi ucela ukuthi akujoyine etafuleni because amatafula ama-VIP asephelile. Uzohlala nawe le tafuleni and uzosikhokhela whatever loyiphuzayo. Iyona ndlela ayicelela ngayo, uzokukhokhela whatever loyiphuzayo. Awu, ngisaqaqa izamehlo uSinkosi yami, ubanike lo ndoda bakithi umuntu nangumuntu ezovuka ngendoda. Athi uwaiter, no, umama, umfazi uhamba yedwa vele. Like umfazi onemali lo sonke siyamazi la nje, umfazi oseyintweni.
Ngithi akeze why not mengabe ezokhokha nje vele ngisenjeni ngisenkingeni senkoloda bonke lobutshalo obubizayo. Afike ngempela ke lo mama uyambona ukuthi umama useqinaqinile ebusweni kodwa yabo ufresh labo mama banemali uyambona ukuthi imali imgezile phela imali yamgeza umuntu bakwethu asingalikhuluma iphutha. Ake sihlale nalo mama siyayixoxela kumnandi nje we are chilling. Lo mama unaleyo nto leyo ukuthi umuntu esifazane kwamele ayiphakamisa ayifukule. Lo mama is buying me everything. Uyangithengela lo mama uyangithengela lo mama ngifake ey'ntweni ngicela sengiphuza ibhodlela lo 3000 yabona libhodlela lokuthi bangabe lelibiza lo 3000 mangabe liphuma kucula ingoma ethizeni ngithengela lo mabhodlela umama kumnandi we are chilling kumnandi nje lo mama siyaxoxa. 2:00 sengidakwe ngiyafa isiyavalwa ke indawo. Lo mama lo angibuza ukuthi uhamba ngani sekuyahanjwa manje ngimtshela ukuthi yo yazi ngithi ngizama u-Uber driver ade ngifike naye akasabamba ifoni yami because akukho safe ngale ikhathi indaba zokurequest u-Uber nani uyintombazana uhamba wedwa ngcono mina abangani baningi sengise stressing manje. Athi lo mama mina no lalela singahamba because mina ngino driver wami ungilindile nakaphuzu ungaphandle singahamba ufike ulale endlini yami mase uyavuka ekseni uya request u-Uber uyagoduka ngizofike kunikeza iroom umuzi wami unamaroom amaningi vele. Okay lo mama vele bese sibondile sahlala saxoxa ubusuku bonke kumnandi nje ikhipha umama o encourage nayo o powerful uyabona uyakutshela ukuthi umuntu omazana kumele usebenze une business lakhe bese ngixoxelile nje ngempilo yakhe yonke nami ngamxoxela ngeyami ngakhipha kwasani ngisho nemfihlo ngamxoxela yonke into. Sifike ke emzini kalo mama Jess Maria Ma isithabathaba somuzi inkahlankahla yesiphihliphihlisi sisithabathaba angitshela lo mama uthi hayi iphathi iyaqhubeka angikhiphe lobunye utshwala yakhe kunotshwala lendlini yakhe athi iphathi iyaqhubeka. Hayi ke ngifike ekamereni lami vele sengidakwe lokho kokuqala kokugcina akusekho ukuthi khona into engisangayiphuza la vele ngisengiyahema nje kodwa ngisabambe lapha ibhodlela lotshwala ngisengiyahema vele ngidakiwe ngiphelile. Hayi ke angazi ukuthi ngapha Southanini ukuthi ngizumeke ngilale kodwa ngathi mengivuka ekseni beqaqamba kwasani beqaqamba ngemuva kuqaqamba ngaphambili kubuhlungu in pains. Ngikhala ke manje sengise rest ngiyakhala because angazi ukuthi kwenzakaleni kanjani kodwa kusalayo bengakhumbuli lutho kuqaqamba ngaphambili kuqaqamba ngemuva. And the funny part is mengivuka ekamereni lami ngivuke ngiyakhumbula ngilokha umnyango wekamero ngivuke lo mnyango lo wekamero usalokhiwe. Umama wakhona ekseni ubekangibuza ukuthi hawu sesisathi iphathi yaqhubeka sisoxoxa wena wafika wayivalela ekamereni. Manje ke ngizothi umama mhlambe ngenziweni ngoba kuvaliwe la ekamereni. Yo uyabona lento yaserest yokuthi yonke insiphi iyawasha kushawe edonsayo ukuthi whoever that is willing to pay uyamudla lento yokuthi kudliwa abantu erest whoever that is willing to pay uyamudla iyangishiya kuloso simo ke isimo la kade ngikhala khona ngingazi ukuthi kwenzakaleni kumina noma uye emaphoyiseni amaphoyisa athi kwenzakaleni you don't even know ukuthi kwenzakaleni. Buzz SA to all social media platforms. Iyo lalibonene itori neyilandelayo ungakhohlwa to follow us to all social media platforms. Ungakhohlwa futhi ukuthi if you are willing to advertise your business with us nansi number yethu you can give us a call advertise with us siyanthanda kakhulu. Ubungani bethu sisuka kude nabo. Sisuka e-university siloku nje sahlangana njalo sisamile nanamhlanje mangabe sijabulile sijabula ndawonye mangabe sikhala sonke siyakhalisana siyimbumbe nje. Sinomngani ke oyi-fashion designer. U-fashion designer ushade nebillionaire indoda enhle laphayana uSaifo.
USayfo-ke uthi yena akamfuni ukuthi unkosikazi osebenzayo, ufuna ukuthi unkosikazi ahlale ekhaya adle imali yakhe. So-ke u-fashion designer lona njengoba ehlala ekhaya edla imali kaSayfo, bashade in community of property. USayfo wabasayinisa i-contract yokuthi mangabe behlukana, lo okuyena ofaka i-divorce uyena ozoluza yonke into. Maseke siba nomngani oyi-food technologist. Umngani wami-ke lo oyi-food technologist yena ushade nendoda eyi-food technologist. Basebenza ndawonye banenkampani yabo. Le ndoda-ke ithanda ukuthi ayibe ndadlana kunomngani, yena umngani mncane kunendoda. Base kuba khona mina-ke i-lawyer. Mina anginaye umnyeni, angishadile, ngikhulisa ingane yami yentombazane ena 3 years. Ubabwayo nje wangilahla, uSimomondiya sasayindoda, sasama-boyfriends, sasingashadile. U-fashion designer banoSayfo, banokuxabana njalo. USayfo uyindoda nje enochuku. Uxabanela ngisho nento encane, bahlezi bexabana bekwebhana. So ngelinye ilanga-ke baxabana kwashunqa uthuli. Wayizwela nawo fashion design ukuthi cha, ngikhathele mina manje lo budlelwane, angeke ngisakwazi ukuba kulo budlelwane. Emva kwengxabano wediniwe eshunqa ethi ufuna i-divorce, wasifonela. Bangani, ngikhathele mina uchuku lukaSayfo, angisakwazi ukumelana nalo, I cannot take this anymore, ngikhathele uSayfo, ngcono ngiluze yonke into, ngifuna i-divorce-ke manje, ngifuna i-divorce. Nathi simlalela umngani wethu ocingweni. The following day ngivuke-ke mina ngihambe ngemzini wakhe uSayfo no-fashion designer. Mengifica ngifika uSayfo uhlele edaningi ufunda incwadi. Angifike ngihlale nabo uSayfo angagudluki ukuthi mhlawumbe sinikeze isikhathi sokuthi sikhulume njengama ladies. Ake ngicela ukunitshela ukuthi lapho angibange nje ngisayikhuluma indaba yabo yengxabano, ngavela nengayikhulumela ezami inkinga. Ngakhuluma inkinga zami zokuthi mina nginenkinga la engisebenza khona because mina I'm a lawyer, I'm running my own law firm. Nginenkinga ebhizinisini lami, wonke ama-clients aphumile, angisanawo ama-clients, sengisele nje ngingedwa nginje, aphume wonke, and angazi ukuthi why lama-clients lawa aphumile. Angisakwazi ukukhokhela i-school fees sami somntwana. Uprincipal ungifonela malanga wonke athi uzomkhipha umntwana wami esikoleni, uzomxosha. Mase kuthi i-office uMastende is on my back, uyangilwisa uMastende ngokuthi angiyikhokhile i-rent e-ofisini. Uthi nje nawe usezongixosha. So i-stress sami ukuthi mangabe ngiphuma la e-ofisini azongangithola kanjani ama-client ngingesanali i-office. Ngikhulume ngize ngichiphize inyembezi ngikhale manje, lento phela iyangistressa vele ukuthi angisanamuva, anginaphambili. Angiduduze kumngani ezwa ubuhlungu bami, angiduduze Nkosi yami umngani wami lo oyi-fashion designer. Ake ngiphindele kwami-ke ngithi mangabe ngifika nje endlini yami ngisahleli nje ngistressekile, angazi nokuthi ngizophuma ngikhale kuphi, kusabele bani, ngine-stress nje, i-stress esikhulu, sinkonofele impela, singihlele emahlombe. Ngireceive i-call from uprincipal wasesikoleni sengane yami. Yabona mengiyibambe icingo ngibe nalento yokuthi I know ukuthi I owe you, I will pay, I will make a plan. Ngisazama nami njengomfazi ozele, ngiyazi ingane yami kumele ifunde lapho. Athi uprincipal, no, i-school fees sakho sesikhokhiwe for next 3 years. Ngiyabonga kakhulu, akusekho ukuthi uyixaye nge-school fees sakho, sikhokhiwe. Ngithi mina sikhokhele ubani? Athi lo muntu osikhokhelile uyibhale nje ngokuthi uyi-private, akafuni kushiwo ukuthi uba nokhokhile. Ungitshele kanjalo ukuthi akafuni ukuthi kushiwo ukuthi uba nokhokhile. So angeke ngikwazi ukudisclose lo information ukuthi ubani okhokhile. Hayi ngixakeke-ke manje, ngixakeke ukuthi ubani okhokhile, kwenzakalani. Azingibuyeli ngedwa ngoba u-food technologist uthe mangabe efika wezobuyela ethi emsebenzini, ethi uyafika endlini yakhe ufica indoda yakhe ekhuluma nocingo, ikhuluma nobhuti wayo, iyamtshela ukuthi uma wayo ufuna thatha unkosikazi wesibili ngoba kuyacaca ukuthi lo nkosikazi anaye akayimisele ngokuthi amzalele ingane. Njoba kune-age difference between bona, leyo gap leyo inkulu, kuyacaca ukuthi mhlawumbe khona omunye umuntu afuna ukuthi amzalele not yena. So kungcono ukuthi indoda yakhe, kungcono ukuthi le ndoda le ithathe i-second wife ekuyiyona ezoyimisela ngokuzala. Aphatheke kabuhlungu food technologist, ahambe ayohlala yedwa edaningi ezobuhlungu, ecabanga ukuthi Nkosi yami ngiyayifuna nami ingane because sihambe fertility clinic, odokotela basitshela ukuthi yonke into right.
Kanti sizoyithola nini ingane? Odokotela bathi nje we must keep on trying. Njalo ngey'nsuku zethu zoku-ovulate siyazama, siphushe, sizame, kodwa ingane iyona esingakabi nenhlanhla yayo. Sise-restaurant nama-girls sihlangene sizo-update-ana nje ukwenzakalani ey'mpilweni zethu, siy'xoxele kube mnandi as usual. Because abakhonyana bethu bahlezi nje bayisiphazamiso mangabe sizoxoxa endlini. Ngiqaleke mina, angisho mina ngiyiloyo, ngiqaleke ngibatshela ukuthi bafethu, hayibo, isimanga esenzakalile, i-school fees sengane yami isikhokheliwe for 3 years. Mase kuthi i-rent, lade ngikolota khona i-rent, i-office building yethu. Kuvelane kwathiwa isisegameni lami, ikhokhiwe kwaze kwakhokhwa ngisho nemali ama-transfers nani ikhokheliwe leyo building leyo, isisegameni lami. So kahle angazi ukuthi ubani okhokhela i-school fees nokhokhele leli bhilidi walifaka egameni lami. Mangabe ngithi ngiyancenga uprincipal uthi ku-private and confidential usayine i-non-disclosure, angeke adisclose ukuthi ubani ongikhokhelile. Ayibahleka bangani bacabanga ukuthi mhlawumbe ngine-secret admirer. Ngisho mina ngithi futhi uSimomondiye ubaba wengane yami ngiyazi ukuthi angeke ukuthi uyena okhokha i-school fees, let alone i-building leli engisebenzela kulona aka-afford kangako, akanayo imali uSimomondiye. Kuhlekwe-ke kuthiwa hayi lisazovela iblessa lakho ukuthi ubani iblessa lakho. Siyaxoxa, ngiyahleka, ngijabulile, kodwa umngani wethu i-food technologist uyambona ebusweni ukuthi akajabulile, uthwele likhulu lo muntu. Aqaleke naye axoxa udaba lakhe ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi uma wendoda uphusha indoda yakhe ukuthi ithathe i-second wife ngoba bona abayitholi ingane. Asho nje ukuthi iyamstressa lento ukuthi akamtholi umntwana, iyamstressa, she is trying, uhambe e-fertility clinic, kodwa nje odokotela bathi kuzolunga, asilinde, we must keep on trying. Ayisimduduzeke njengabangani bakhe ukuthi konke kuzokwenzakala. Mase-ke i-fashion designer iyalikhuluma nalola udaba, isho ukuthi yona ikhathele lo mshado oshadwe kuyona, kuyaxatshanwa, kuyaliwa, indoda iyamlwisa every now and then. Imlwisele izinto ey'ngekho, azisho. Mase ngiyamtshela mina ngithi yazi indoda yakho inokuveza sengathi inomnarcissist. Ngathi indlela ekutha ngayo yi-narcissist. So you must check so that uzokwazi ukuthi uyi-protect nawe emotionally. Athi umngane yena ucabanga ukuthi because basayina in community of property, basayina i-contract yokuthi ozofayila i-divorce uyena ozoluza everything. Lo ozobe engayifanga i-divorce uzothola yonke into. Ucabanga ukuthi avelane nje aqale ibhizinisi lokuba yi-fashion designer, adesigne, abe ne-clothing line ayikhiphayo, mase-ke ayidivorce le ndoda, aqhubeke nebhizinisi lakhe mangabe selibhuma, alirani kube yilona azoyiphilisa ngalo. Asho kumngani ukuthi lo mngane we-fashion designer asho ukuthi indoda yakhe indlela enza ngayo ifike iqala ingxabano manje, ngakusasa izobuya nemoto entsha ebizayo eyihlobo eliphezulu, ixabane ngakusasa ibuye simbuyela ne-gift ye-family vacation home. Uyayithanda impela lezi zipho lezi, but not at the expense of i-mental health yakhe. Simsupporte kumngani, sibona nje kuyiqhinga elihle lelo ukuthi naye afunde ukuthi ayimele, angadiphendeli kule ndoda emhlukumezayo. Mefika ngalolo langa ebusuku, u-fashion designer indoda yakhe imkhiphela amapijama afanayo namapijama agqokwe yiyona, imgone, imhlalise lakhi on his lap. Mama simgonile kuyabonakala ukuthi ifisa ukusho something, ifisa ukukhuluma, kodwa ngoba umuntu one-pride ihluleka ukukhuluma. Umngani kuseyi-understand indoda yakho ukuthi sometimes ukuthula kwayo kusuke kuwukukhuluma kwayo, usuyayi-understand nje indlela ekwenzakala ngayo. Ngicela ukukutshela usibagcina sebeginqana embhedeni-ke sebenza inkonzo yekamero. Mangabe beqeda isiyakhuluma indoda, iyasho ukuthi sithandwa sami akumelanga engabe uthando lethu luhamba kanjena. Ngiyakuthanda kakhulu, ngikuthanda ngempilo yami yonke. Uyena umuntu wesifazane engimbonayo qha empilweni, angibabona abanye abantu besifazane. So ngizocela ukuthi silungise izinto zethu. Ngibhukhile ukuthi kusasa lokho kusayo sihambe siye phesheya kwenye vacation, sizofica lapho sithole i-vacation lena nje ye-marriage counseling.
nifika khona kukhona ama-therapist anenzisa ama-activities ayanikhanselisha ngisho noma seniqedile ukuphuma kuwona ayaqhubeka anikhanselishe online. So ngicela sithanda sami uma ngabe sivuka ekuseni mina ngizovuka ngihambe ngiye ofisini khona ngiyokulungisa wena usale usipakishele iy'mpahla zenyanga yonke sihambe sithandwa sami siyolungisa umshado wethu. Akekho omunye umuntu engimfunayo empilweni yami wena kuphela ubambo lami. Ake ngempela kusasa ekuseni indoda mangabe ise-ofisini imfonele unkosikazi wayo, sithandwa sami, hello baby, phela uthando lusaphezulu yabo lisashisa bhe luvutha amalanga uthando. Ayi yebo baba unjani liyaphila imama. Hayi nje yabona nje yonke into handsome, yonke into cute, yonke into beautiful, khulunywa kamnandi kusexy kunje ya. Mase ethi uSayfo ngicela sithanda sami uhambe uye lapha ekhompyutheni yami khona into engiyikhohliwe efunakalayo emsebenzini ekuzomela ukuthi ngihambe ngiyishiyile. Uye lapha ekhompyutheni yasendlini ufike ungene kune folder esona so uthatha i-document ekhona phakathi kulo folder ungisendele yona. Ngicela ukunitshela ukuthi umngani wedinwe eqaqamuka amalangabi ehluleka ngisho nokuyibamba ezwa umzimba uqhaqhazela ngoba wathi mangabe efica laphayana kwicomputer wafica kune-document etshengisa ukuthi umyeni wakhe uyena okhokhele ibhilidi le-office building yamngani wakhe owumina ilawyer. Waphinde futhi wathola ukuthi umyeni wakhe uyena okhokhele i-school fees somntana wami for 3 years. So it's the back of umngani's mind waba nale feeling yokuthi shukuthi mina nendoda yakhe sine-affair. Siyajola mhlawumbe ingakho mina ngihlezi ngithi le ndoda le i-narcissist ngifuna yena ahlukane nendoda mase yona ayitholele indoda ayiskorele i-billionaire. U-fashion designer after ukuthola ukuthi indoda ikhokhele mina for i-building ne-school fees akazange wayiconfront indoda, wahlala walinda ekhaya. Ngisho indoda ithombise ukuthi siyabuya siyahamba siya ku-vacation eyaphesheya, wahlala indoda wayilinda. Yangafika indoda yaze yabuya nje ebusuku sekuzolalwa. Sebeyaxabana-ke manje ukuthi why ukhokhela umngani wami i-school fees somntwana wamthengela nebhilidi, sho ukuthi ikhona into eyenzakalayo, you are having an affair nomnganami, ujola nomnganami. Ithi le ndoda cha sithandwa sami, mina bengenzela wena konke le ngikwenzile, bengenzela ukuthi wena ube happy ngoba ngayibona ilook ebusweni bakho ngenkathi umngane wakhe exoxela iy'nkinga zakhe ukuthi waba sad, wathwala lonke usizi lakhe. So ingakho mina ngenze lokho engikwenzile ukuthi umngane wakho abe right nawe ube right ujabule. Saxabana nendoda kwabo ongaphansi nongaphezulu, ngaze ngayitshela mina ngathi ayihambe iyolala e-guest room, kwi-guest room. Yathi indoda mina sithando sami angenzanga lutho. Mina angenzanga lutho, angikaze nje ngihluphe ngalutho. Mina bengifuna ukujabulisa wena. Konke lengikwenzile ngikwenze ngoba ngithanda wena. Liyini nje ibhilijana le-office elincane liqothukile. Siyinje school fees sengane na 3 years sa 3 years. Mina bengenzela wena ukuthi ujabule. So mangabe kuwukuthi wena onenkinga nami uwena uzophuma uhambe uyolala kwi-guest room because mina ngiyindawo ngizolala la ekamareni lethu lomshado. Wena uzohamba ukhala uba ngumsindo udine kuzothi mangabe usu-right usulibona iqiniso ukuthi mina ngiyindoda yakho ngiyekuthanda, uzobe usuyabuya uzala kumina ekamereni ngizokukhamfatha because mina ngumnyeni wakho ngiyakuthanda, uzolala nami ngizokulinda sithandwa sami, angina stress sokuthi ngikulinde. Sho ukuthi mina ngihleli endlini ngidlalisa umntana wami, ngiyamtshela ukuthi ngathi izinto ziyalunga, khona i-email engiyitholile bangicela i-meeting kusasa lokusayo ukuthi sizodiscussa ngama-rate ngoba bafuna ngisebenze nabo. Mengiqeda ukukhuluma nengane yami ngihlale phansi ngifunde amabhuku ami obumeli, ngiyayikhumbuza phela sengiyosebenza nenkampani enkulu engitshelile ukuthi idila naloku naloku, sizohlangana emeetingini ingibriefe kahle. Ngiyafunda nje ngiyayitadishela. Kwangena umngani we-fashion designer esengena ngenqindi, wangiphosa ngenqindi ebusweni. Hayibo kwenze njani mngani? Isitori esigcwele nizosithola on our YouTube channel, ilinki ikhona down below kwi-comment section. Siyanithanda kakhulu.